Jwale ka ho tjho jwalo re na le baeti ka studio ka mona ba tswang lefatsheng lane la Qwaqwa ke mme le moradi wa hae. Ke rata fela hore ke re ba amohele re utlwe hore na hantle bona mathata e batlileng ka ona ke a feng, hobane ho a bonahala hore mathata na ntse re lwana ka ona re meya ena e hlophile bana ba rona, mme re keke ra thola ra phutha matsoho ra shebella. Re a tlameha ho ema ka maoto ho lwana le meya ena. Ha ke re ba amoheleng re utlwe hore na mathata kapa ditsietsi tse ba behang kwano ke difeng. Mme ngwaneso hana mme ke mang? A tswa le kae? O go ile fela go wena ya tamela haufinyana le molotsi. Ntate. Da se tswa hantle jwa. A tswa le Matsikeng. Mme hantle o bewa ke le moradi ya o he. Mona ho wena ntate wa ka re bewa ke taba ya hore ausi behavior ya hae ile ya mmakatsa kgoding tse pedi tsa ho feta. Ka fumana hore ekare o kenwe ke moya ona o ditshila. Ka mora hore ke bone dintho tsa neng a di etsa. Le teng ntho tseo di itlhaisitse ka mora hore ke ile ka mmatlela thuso ne le motho a hlophuwe ke makgopo. Mola matsohong diphakeng mona na le mahlong. Ka be ke mo batlela thuso ho mme mongono o thusa batho ka bo dibate jwalo jwalo. Ka mora hore ngwana a attende dibate tseo, yaba ngwanona o se a ba le dipono tsa hore o tla be a bona batho ba sa ba tsebeng. Neng a re sekolong bana ba class ya hae ba mmotsa ka di-future plan tsa hae, ho ileng hore kelello ya hae mofa hore bana bao ke bana ba bang be leng hore ba sebeletsa meya ena e ditshila. Ka mora hore ke mo ise mo dibating tseo tsa morao sa qetile tse 7, yaba ngwanona ha kgutla mo o ntjwetsa hore mama wa tseba ke na le ho nahana ho bolaya motho ka le leng la matsatsi. Yaba ya ntshosa nthweo go kgutlela ho nkgono yane hape nkgono ke lo mo hlalosetsa hore ngwana o ikutlwa jwang. A re eya ngwana yo o joko hona le ba mokgatlo le fifi ba batla ho mo kena, empa ha ba tlo kgona bitsong la hore ausi o strong. Ntate wa ka ha re o strong o na bontsha bo strong bo jwang? Ka nahana hore mohlomong o buella saeteng la bo thapelo. A ke sa utlwe ntate. Wa utlwa jwang? Ntate wa ka. La bo thapelo hobane itse ka mora hore ngwana a bue ntho tseo. Ka be ke jwetsa ngwaneso hore wa tseba ngwana o re o na le hore a nahane hore ka bolaya motho. Yaba ngwaneso ko bua le motswalle mong wa hae hore ausi ka ona le bothata bo tjena e leng hore ke mefangkhidi ausi wa teng. Ausi a ba mfounela, ngwaneso fanne ka di-number, ausi a ba mfounela a re ausi ke tlo rapela founu, ke kopa ngwana a mmamele. Yaba ke etsa founu loudspeaker he. Ausi a rapela. Ausi a ntse a rapela, ngwanona mane ma dutsing o sentse a thothomela. O fihlela ba wela fatshe. Ntate wa ka ke ne kopa o batla o sa ikutlwe hantle? Ntate. Fela ke utlwa hantle nna. Wena wa utlwa? Nna ke utlwela ho lenyana.
Okay. Ntate. Jwale ausi eo o qetella a fella kae? A o rapetse. A rapela ngwana ona ba sa rola fatshe. A bua ka mogweleng hore ntho tseo di motloele. Yena ha batle, ha sa ipatla mo di kgawane le tsona le yena. Ene ha bua ka Sesotho. O bua ka puo. Ona bua ka English. Ngwaneno wa hao. A bua ka English e leng hore ne ke soka ke mo utlwa. Hore ehlile sekgowa o se tseba ka tsela eo. Ka tsela eo. Okay, ko tshoha ke bitsa mohaisane a tla tlo nthusa re rapela. Ke mo sia le yena ausi ke matha ke lo bitsa nkgono ho tleng ha hae o tlile. A bua le yena. A mmotsa hore ausi bothata ke. Ya ba ausi hore a ke hantle. Nkgono ke nkgono yenwa a neng a mo kenya dibane. Wa moprofeta. Ke moprofeta. O bolata yena. A ba bua le ausinyana. A ausi bothata keng. Ya ba ausi o re a ke hantle. Ke hantle nkgono, ke hantle wa mpona ke hantle. Okay, ba kgawana mo. A ba re ke tla tsamaya le yena. Kapa ke wena ausi a re o kopa ho tsamaya le yena. A ba re ke tla tsamaya le yena. Ka re okay ho lokile. Re lo rapela le yena. Ke fana ka ngwana. Ngwana tsamaya le robala mo. Hoseng a tla ha tloa kwana na hobane a tlamehile a tla tlo apara. A tloe kwana hlapile, a tle ntlong a tlo apara tsebo ya sekolong. O entse jwalo ka nnete. A tla tlo apara. Ha se ngwana ile sekolong ke a tsamaya ke lo batla feedback ya hore ngwana le robetse jwang. Nkgono a re ba la fihla hape. A ba bitsa ka mabitso bana ba sekolo. Ba fihlile ditorong. A ntsa rapela. So ha ke tsebe ke ditorong kapa ona ba bona yena. Hoba o a tjhore. Ba fihlile ne ntsa bua le bona ba jwetsa hore nna le ka sengetse next. A rapela re nkampa ka kgawa hloye seng ka family ya ka. A lwana le bona mo. Ka hai ke utlwa ke makala. A re ne ngwana hao wa rapela. Haholo wa rapela. Ne ke qala le utlwa hore nna ngwanaka o tseba thapelo. Ha o sko bo mo utlwa rapela. Ne ke soka. E leng hore ha le ke be le rapela. Re a rapela ntate wa ka. Jwalo ka haele hore mohlomong re tla be re robala ke. Ha re rapeleng re tlo rapela. Empa thapelo eo ya hae eo e ne le ena e matla. E matla. A e qadile neng tsatsi la maobane. E ne le ena e matla. Ona a rapela lo feta rona. Ho eleng hore nkgono a tshwara wa rapela o so. Ai ke kgawana a ya sekolong ngwana a kgutla. O robetse mono ha thola hore o lebetse underwear ya hae. O e lebetse kae? Ha nkgono. Nkgono ko tshoko hore hodima ene e setse o e hlatswitse kapa no isile o e hlatswitse? O isile o e hlatswitse. Nkgono a tlameha o e aneha. Bitse o la ipheta hape. A e hlatswa. Late a baya a ilata. Yaba ngwanona seleni ngwaneno a sa sokodisa. A sa batlo ya sekolong. Go hopola ka le leng a ntsosa hoseng. E le 5 a re ha ke sekolong ke kopa mfeletse re kwana nkgono. A lo nthusa. Ke ne di ba di kutlwa ke sa fili hantle. Ka reng ha o re ha fili safe sekolong. Ke mfeletsa a ya mo di bathe. Yaba ngwanona se le ngwana a sa sokodisa. A sa batlo ya sekolong. A re ke montshe sekolong seo sa kenang ho sona. O file ka re sekolo seno sena le moya e ditshila. Yaba se re tsekisana nna le yena.
ke batla ho mo isa kerekeng ka mona o batla ho ya hankgono ha ile hankgono wa jega gating ha batla ho kena o tla batla hore ke mo feletse re kereke gore ne se anduba ntate wa ka anduba ho ileng hore itsa re khutla hore ke mo ise kerekeng mo mana batla ho ya teng itsa ha sa khutla mo ya ba ha sa batla letho la hore a nna iswe kwa hankgono la mkenya dithapo nona dithapo ne ke mkentse yona ha no tiswa motse elatswa nkgono o itse o la re a intshe a re nkgono ke kopa o ntshe thapo ena o nkenya hao ke yena a itseng o batla ho nkenya ya hae ngaka re ha wa ikopa oho nna ho nna la go a usula re ke kopa o nkenye thapo okay ya kgaolwa ya ne ke ikentse hae a mo etsetsa yengwe a kenya yo yengwe itse ha kentse yo yengwe ya ba haile gore mohlomong ho a ratjelo o tla ba entsha ka bo ma 6 ne qalella ntwe ha o rapelo o tla ba entsha thapo yena intshwa ke ausi ke moradi yena o tla be a kgaola jwa simple jwalo simple a ntshare ya moimela o rapelwe tla qala a rapele ya haebe o dim re leletswe ka maganako hore mane ausio ene se yena neng a rapela ene se yena neng a rapela ho boetsala hore ha ntse re misa kerekeng a khola kerekeng o bile quiet ha ntse re misa kerekeng for beke tse latelang ya ba sa qala ba bona le bohara bosibu bathwana o tla tsoa alla a rapela a batibela ha mmoho le yena nkgona mo bona o sa bona nkgono le bana ba bang hai nkgono ka ba o ko leke hore o komise ngakeng ya Sotho nkgono wa hao ke be ke monka ke misa ngakeng ya Sotho a nnete ngakeng ya Sesotho a fuwa dintho tsa di sebedisang o di sebedisitse beke tse pedi ka tshwa le nna ka ra jwale ngwana ka o fodile se bile ke lebala jwale ya qala fatshe nthwane se ke founelwa sekolong ngwana wa sokodisa ngwana o tla be sa ipatle ka ga bana ba bang e ba mferefere eo ya qala hape ha ke tla bona e ka re le hlone se kopane ha no qalo di exam o khonne fela ho ngola subject e 1 June ke ena ya fela ngwana ka ha khona ho ngola di exam tsa June ka o fela se ke bona hore ha sa le safe sekolong ha ka go ya sekolong hobane kelello ka re ne lahleya ke fila hore le ha tsama sekolong tseleng ha tlo fihla sekolong o tloetsa ntho tse ileng hore batho ba tla be ba qala ho mmona a di etsa ha ke bua o ne se a etsisa se ke se buang ha bana ba bua ka tlung o tla be a etsisa se bana ba se buang se le motho eleng hore o bua a le mong la sa ntshelwentswe o tlo mmona hore di lips di a tsamaya o tla be a bua a bebenya melomo a tsitsinya dihloho a hanetsana le ntho tseno tsa dukwang ya ntate wa ka ho ileng hore e lebe ya ba fihla ntlheng ya hore itse huwa kerekeng ke pele bilane re ya kerekeng ha tletsa mferefere eo a usile ne ntse re rapela le yena a batla ne le labohlano e le hore a uso re tebetse ka tlung nna le mahisano wa ka a re etswe ga moshapa empale sa moshapa re sa moshape o jetsa nkgono wa ka hore mme ba nshapa bana ba babedi ha batswe o re ntsha jwalo a khuthumetsa o notlela monyako wa lwana o notlela monyako ke founela usele ne ntse ke rapela lena ke re ke o kae ke yona o qadile a fihla mosadi ya modimo a re bulela ene etsa e khutle kelello ya hae ntho tsena ne di mo fihlela nenneng e khutle kelello ya hae a usena ha kena ka tlung a gona ho bula ga be re kena le a bua le ena moradi ya ka ho etsalang a usiwa ka ha ho hantle ha ke na bothata nna a re tlo rapela jwale
a re e ausi re tlo rapela. Re rapetse ntate wa ka. Ho rapeleng ha rona ya banthwane e a qala ka matla ano a yona. A sa tshwara ausi ona ne re rapela le yena. A mo tisa, a mo tshwara ka matla a batla ho lwana. Ho ileng hore qetellong ya ntwa eo ya hae ke ha o tswa voice e reng I will never give up. Re le jwetsa le timona lena hore ka sheku tjenana ke tsatsi la ho la ho qetela dithapelong mo ha ntse re rapela. Voice e ne tswa mo e ne le voice ya hae. Ne se hae ne le voice ya etinga ya ntate nkatsho. Ya ntate wa ka. Ya ba le a tswella le a tisa ka thapelo. Ya ba ra tisa ka thapelo ho fihlela re be re stopa. Mo stopeng wa yona ausi a ba re ke tlo tsamaya le yena. Ke tla tsamaya le yena re tla rapela. O tsamaile le yena ha bosibu. Oho wa thola la go tlamele ba attend night prayer. A re night prayer mo ona batla ho baleya. Mara a kgona ho mothola. Hore a mokhutlise ka kerekeng. Ha bosibu a ba mosokodisa ke a bona. Ausi ona re letse re rapela. A re bile ne moleko o nkile le voice ya ka ne se ke sa mo kuvo nthong phone. Lentswe lena le tshila re ko rapela. Ke tlo kopa hore o tle. O se nnete ae ke ya ho yena o se nga re fihla. A re ngwana re tlo mo amohisa morena Jesu. Ha re tlo mo amohisa morena Jesu re tla tsamaya re gaole nthwena e ho yena. Ethekeng. Thapo yane yang go. A ke engwe. No so mmatletse engwe ka magamo. Ya kerekeng. Kereke efe? Ha re ske ra tlola re hlakise ditaba hobane ha o ntsona le tse re di sia morao. Qetella re sa tlo fihla mo re yang. Thapo yena a ne seng a ikentse ile la fihla kerekeng ya ZCC. Ntate. Le fitlile sejwang kerekeng ya ZCC. Ne re lo batla dithuso teng. Le laetswe ke mang? Mohad ke yena o la kopa hore o la tjho hore ke tlo thola thuso ZCC. Yena. Ke kopa o nkise ZCC. Alright. Le tshware mo hanya. Ha ho tla hore o re le ZCC ho tlileng ka hlong ya hao. Ke tlile hobane ka mora hore ne nkgono wa ka re dule le yena kitchen ne ke tlwaetse ho ya kerekeng ZCC ke holetse ka hara kereke. Nkgono wa hao o fe? Nkgono Maletsatsi. Ke tjho nkgono wa hao yenwa Ntate wa ka. Mme wa ntate wa hao. O kile wa dula le yena dikitcheneng. Ne ntse le tlwaetse ho ya ZCC. Jwale e be se o fihlela taba yena hore ba o rwale ba o ise ZCC. Ntate. Ke ne ke batla ho hlakelwa fela. Ntate wa ka. Jwale ZCC ba mo kenya Thapo le bona. Ha se bona ke leng hore nkgono ntse ana le tsona. Ke metlamo. Nkgono yenwa wa hae. Ntate wa ka. Ne wa ntate wa hae. A go thusa ngwana. Alright. Hlakile. O no batla ho tswela. Hore ke be kenya Thapo yone re fuwe taelo kerekeng hore nkgono wa ka e be yena a nkenyang ntho motlamo ona. Ntate. Alright. Ya hlaka. Ntate wa ka. Jwale ha se le kerekeng ena ya bazalwane ke mona mo ba reng e tlameha ho tswa. E tlameha hore motlamo ona o tswe. Ntate wa ka. Le bona ba na le tsela ya bona. Ntate wa ka. Jwale ba mo amodisa morena Jesu. Ntate. Tswile jwalo. Ntate. Wa etsala jwang ka mora? Ka mora mo ho boetsala hore ha ntse ho rapelwa mo a ba tsamaya ona re nana o tsamaya jwalo o ya ha ausi na mana go betse teng maobane athe o ya baleya o khutlela kae hae mo re tswang hae
ha hao lapeng heno. ha fihla lo fihla haka Oh, o thotswe monyako ha ausi leng hore ba sebetsa le nkgono ba kenya batho di batile nkgono oh, o thotswe monyako moo le teng se re le wa re ito hore ebe ngwana o ba lehetse kae ga founela ausi mong a dulang haufinyana le moo ha nkgono o kopa go shebele ngwana a tjele tje wa pereje ka bo madimabe a the o se a tshintshile le outfit ya na tlileng ka yona rona a kopana kae le outfit ha le mo o potile ka heso o ka he o potile ka heso a tshintsa a tla a peretse o tsana di apere jwale ditaba tse ka mora hore ba kgaule motlamo ba mo amohedise morena Jesu ke mona jwale mo a baliang a ya ho onoteng ha ke mmotsa hore jwale mono so lo batla eng a re hona le lentswe le itseng a re ditse ba le tloha moo ya ba di hakalo ya ba di hakalo sontaha re tlameha go re kerekeng ha re ya kerekeng ha ntse re le kerekeng o yema e ka reng ke motho a yang a lonwa metsi kerekeng yona ena ya pholoso ya ntatwa ha fihla tafuleng mole ha matlameang ho nka tlase a tshele metsi a ke re nna movement mo lo mongwa ya o etsang ke ne ke yema ke tshaba hore o tla tswa ba lehe o nkile tlase mo auswene ne ke tsamalena mohaisane ke re o a go motshella metsi a ba ya fasa a tshwatla tlase nana a go hlaba ausieo di etsala ka kerekeng a go hlaba ausieo ha kerekere ke a mothiba a ba kgawana le ausiela mathisana le nna ka kerekeng ha ona bontate ba thibang ka kerekeng kapa kaofela ba motshaba jwang bala mothiba tse bantatwa ka empa e ka re kelello lena e la khutla bana nkgono hore ne sa yeme fela ntate hore qetelle ke ntho gore batho ba ka kerekeng ka moo nka re ke batho ba neng ba o kenya ntho ya bona o kgona ho bua le bona ka pelo batho ba ka kerekeng wena boemo bo no lo ho bona o communicate le batho ba ka kerekeng spiritual ba reng batho ba ka kerekeng wena aska no tse tlabe ke dutse fatshe ba tlo re ema a kere se bua ka pelo wena o bua ka ntho ya bona yo ba tlo re ema o etse tjena wa etsa ba re wena o tseba re tlwaetse ho etsa ntho e tjeletse ka pelo ntso a ga bone mama nente a ne ke dutse le ntate moruti nente a ntshore le tsoho ntse ke batla ho hlobola o bona ke o labe se o tloha plaka ke re ha o no sa ntsheba maga ne se ke tshaba le ho sheba o na ntshore le tsoho a ntse re hlobola ka letsoho le buana ba o punisha ha o sa batla ho follow instruction ya bona o punishwa ke boma ke ntate moleo ntate moruti ba reng ke ntate bishop mara ke mtsebe le bitso la hae kerekeng mo ntate jwale wena ho tla jwang batho ba ka kerekeng jwalo ka ha o ile mo lo batlela thuso o so o qetella o bona e le dira ho wena ankere ke le kile ka itroya leihlo monana le tsoho la ka butle pele re ka ya mo ha re fe mme wa ha wa qetedisa ya ba nna ke sevua ke howa hantsa nlelekisa o bo khotjwa ke be ke khotjwa ke ewa an scratcha molaleng ka morao mona ka botlolo ena ya o fa letheba infile letheba le sesane maga la skela tswa madi wa tsane le sesane ba mone ke tswa madi ke mona mangwele mo o itseng le ena na le metse le tsohong ntho tsa itimaditse le tsohong ya ba re tlameha hore ho rapellwe batho ha bitswa batho ba na le mathata ka ya ka pele ga rapellwa ha mmoho le yena late ke ra ke itse ha etswa
o bona le moruti mo ikopana le yena ke mo hlalosetsa bothata ba ngwana a re tla re ha ona le bothata o tla mfounela nnete tsa re fihla hae ausi a ba qaka hape late a qaka ka tlameha go ke founele batho ba ntse gapela le bona batla ya ba ha re fihla ke phutha nthong a ke re se ke bone hore o sebedisa nthong le nngwe jwalo ka sebetsa ha ke fihla ba ke phutha glaze blade kopi fereko thipa sekere o behella botlolo ke behella kwa ka sia tshena e thubang di double mesh athe ho yena tla ba sebetsa ona a foster go bua le ngwanona wa mohaisana na le teng mo lapeng ngwanona a ba sa kgone ho entertainana le yena a ba tlelapa ngwanona ha tlelapa ngwanona mme wa hae maareng wa mo thusetsa a ba ithola a stakile le ngwana hae monyako ausi o sa atametse monyako a hula le lai a ntsha nthwena sebetsa senana se gawela hodima ausi se mo seha phatleng mona o kae wena kana ke teng ke hulalan le yena o etsa thibang jwale wa le hlola ka matla wa re hlola ho fihlela ba calm down jwale hore ba ruti ba bang ba tla he ba mo rapella ya ba se re tshwile ka tlung hore ebe jwale re tlo go bala jwang le fitla jwang jwale mo ho ka enta twaka mona mo senne le teng mona mo seng re le teng ya ba re nkgono hona le mme ya motsebang ala go la thola thuso ho wena ile mme mamokweng enta twaka kwa kwana ya ba ke mona mo re tholang di phone tsa hao o founela sentseng hore hape re tle enta twaka ausi ne se a rarana leleme ha rapela le ka mora hore a bue ditaba tsa hore o ile ithola le ka tlasa metsi enta twaka o ithola le ka tlasa metsi ka tsile jwa nna ke tsebe hobane hana bua ntho tseo ona kwetse mahlo a re nna ke tswa ka tlasa metsi le bomang re a sebediswa ka moo le sebediswa ka tsela mofuta ofeng wa o etsa thobalano ka tlasa metsi batho bana ba balang ke batho ba motseng ke tsho bana ba reng a reng o iphumana ba etsa thobalano ba sebediswa ke bomang bana a le balla bona ha se ba motseng enta twaka ke batho be le ba tsebang ke batho be re ba tsebang di TV le kile o tla hlalosa enta twaka e ba hakalo ka mora hore a bue tseo tsa di buang ya ba ha se re rapela ngwana o sa rarana leleme le tlala lehano ha bua ha ikwahale nenneng o ukwe ka reng jwale le khutla mo la mokwala menwana tla batile ka re motho a tshwarang ke stroke le pelo ena e tla be e wotla ka matla ho bontsha hore ke motho a tshwileng di hakalo ntatwaka re yena hore na taba tse opana kae le tsona ntatwaka ha re utlwe hena di o qala kae ditaba tse ya ka tsebo ya hao nna ke nana qadile ka mora hore ke di bateng ha nkgono ne se ke bona dintho tse batho ba sa di bone ke bona bo
batho ba bangata fela o ke bona ntho tse ngata dipono tse batho ba sa di bone. O lokile. Wena ka tsebo ya hao ya hankgono o ya ka mabaka afe? Ka mabaka a makgopo a nang hlahile mahlong monanang le bo diphakeng le ka mora mokokoto. O sa kule. Ha re kgutlele morao. O utlwile wena o re o la droya leihlo letsohong. Leihlo le droile ka morao re o kgutle hankgono kapa pele o ya hankgono? Ne se leihlo le ke ntho ya kgale. Ha o re ke ntho ya kgale e ka ba kgale bo bokae? Selemo? Kgwedi? Bo 2020. Lemo tse pedi bisa tse tharo morao. Ntate. Alright. Ha o tla droya leihlo o le droile mabaka ile afe? Nona le pinane ke ene kene engwe ya Kilimanjaro. E reng pina ya yo? Kilimanjaro. Ditso la pina ke Kilimanjaro. Ntate. E ne hlaha televisioneng? TikTok. E na le music video? Leihlo le bone mo? Ke le bone Facebook ha batho ba posta ntse ba posta. La ba nna ke tsebe ke eng ha tla ntho ka hloho ya ba se ke ngola ka monwana. O ingotse ka monwana? Jwang ka monwana? Hantle ka monwana ha o traisa ntho. Letlalo ne le omelletse? Ne le hantle. Fela o no le bona leihlo leo ha o le droy? Ne ke le ka ga dikobo ke ikhukhumeditse. O bo droya leihlo leo? Ke kwetse mahlo. O no bonang ha o no kwetse mahlo? Ne ke sa bone nix. Mohopolo o tlileng ka? Wa hore o droye leihlo ka monwana? O no mametse pina ka dikobong kapa ho no etsana? Ne ke mametse pina. O kentse di-headset? Ka phone? Wena mokgwa hao o robala le phone? Ebe o ba busy ka Facebook? Ka qetella se ke iphumana le TikTok? Wa qetella o so iphumana ke itroya leihlo. Ena lo le bona music video? Jale leihlo le music videong ba ne ba le hlahisa ha o etsahala jwang? Ne le post ne se music video. Ne le post twa mo ba le hlahisitse ba le droile. Twa mo batho ba ntse ba commenta. Ba reng ha ba commenta? Ne kopa o bua fela mona. A kere jive eo ha ine kena. Ne ba bua ho thwe re se ke ra etsa ke ya batho ba ba me edit. Ke ya ma devil worshippers? Kapa ya di satanist? So ya ba nna se ke iphumana se ke etsa jive eo. Empa o ntso tsebile hore jive eo ha ya loka. Jale di-comments ke tsona tse neng di re le se ke la jive jive eo. Empa pina ho jive eo pineng? Jale wa se ke wa nka dikeletso wa e jive? Ya ba ya fela mo. A kere jwale re batla o tla tabeng ya ho droy leihlo so ba le mehopolo e jwang ka mora moo? Ha ba le mehopolo ne ntse ke le nna le hantle. Ha hona ntho ileng ya change. Ha hona ntho ya change? O rata music jwang? Piano le bo gospel. Mara favorite ya hao ke piano? Ntatwa. O sala morao haholo? Nka se re haholo. Ke na lo e mamela, ke na lo se mamela. Kore na music wa ka ke mamela music o mongata. Le di soul ke a di mamela. Ke mamela music o mongata. Metswalle ya hao e rata mmino?
e ke nang le yena Note o rata soul le bo piano le gospel jwalo ka ska nna fela e leng hore piano le a jaifela le ho jaifela ke bo mang bo ba ratang ba di-artist tsa piano Amos le Justin le Peace Twamo le bo Oscambo mang Oscambo ke bona fela le bo Kamomphela le bo Buhle ke ba piano ba Khanyisa Lady Du ba bangata mara e leng favorite ke mang nka reng ke role model Killer Kawu yena ai le motho fela ke mmamelang pina tsa hae fela TV le teng di siko founung ya ka jale role model ya hao piano ke mang ke Amos how o latella background ya Amos jwalo ka role model e o fa infang jwa gore ke motho a jwang di music video tsa hae di jwang ha ona ditaba tsa hore inoba hlomo yena di jaife tsena tsono twa le skela di jaifa wa di nesa o hantle fela soka o batisisa ka yena alright ya ba taba ya lihlo e fella mo ha o ka ba etsa research wena ka lihlo ha o ntso tla ke ka letsa ke wa etsa research research you e le hlaisitse fela di tswelele ho ya hlaisa le thenga re motho ya nka re katse kana ka empa ditaba tsa lihlo research ya hao e dire le ke sa di bale le shebile fela o ba mo ka besente ke tlo hona le ntho o tshosang kapa ho wa fela na le ntho e tshosang tswalo ne le tliswa ke ya ka wena ne se le tswalo le la a ke le tswalo le seang tswalo la tu ke matswala mabedi a fapaneng tshware ke lena le seang le tswalo fela go o tshowe fela o sa tsebe tshoetse o re be ntho ya hore le tshowa ya fihla le tsamaya o lokile he ke a hlakelwa empa ho hlakile o batla ho kena ntlheng eo ya lihlo hona mohlatsatsi eo la botlolo o batla ho hlaba ka botlolo ha fihla hae ke ha batla founu ya hae ka moneya ke se aware sa kae a ba batla le pene ka mo jwetsa gore pene ha iyo nka pencil pampiri o ngole ntho o batlang ho ha e etsa ntho eo kelellong ya hae hore a nke eyeliner ya ka ha ke tsebe fihlileng a nka eyeliner a itroya ntho yana e itroile yona mona letsohong a reng ke o la le bona ke ile ka e bona le teng ke eleliswa ke uswi ana a tlile a tlo rapela a re o troileng letsohong a ra ke troile ntho haka ha tjho jwalo a ipata ke re ausi ke ntho a re ke yona ntho ile ya e ne ditshile ka kgona le hore le yena o itsholo re nka di-handy endi re hlakolana le ntho ya ba se le motho a sa batla ho demanda founu haholo ka enka ka mo amoha founu le founung tsa rona ya ba ha re sa mo fa monyetla wa hore a di tshware o fihlela ka sheko no troile wena mohlamana ke troile lihlo le
ho tlileng ka hlong ya hore o kgutlele lihlong hobane o ya ka tlhaloso ya hao ore ke ditaba tsa 2020 kwa empa hana jwale tjena ke ha o so le draw ya lihlong hape la tla fela ntho ya re wa ta ntho fela ke ipana se ke nka phone le nna se ke itroya ntho phone o no butsi lona lihlo leo o bo le draw morero ene le ofe o bue dinnete fela hobane ke tsona tse tlo o pholosa ne le hore batla ho ipona ke tshwana le batho bao ke se ke na le ke ipone le nna ke le wa ba bang a hlahellang TV batswadi ba ka se ba thabile hore bana bona o tswelelletse bophelong o batla ho ba star kai tse ba yeng e ka o etsang o be star tse ba o bina bino jwang mongata le piano ke a kgona ho e bina le gospel o mo tseba jwang motho yo nna ke mo tsebele motho a ratang ho jaiva o jaiva tsona tseno tsa mapiano tse empa le ho wena bina le tsona wa bina empa wena jwalo ka motswadi wa hae motswadi o nka jwang jaive tseo ke jaive o utlwa o na le thasello wa tseba ntate wa ka ho buela nnete ha ke tsebe kapa ne le ho hloka tsebo ke ne ke nahana fela hore ke bana ba hana jwale ska ha re tseba hore ma 2000 ana le tsela ya bona ya bophelo le ke nka jwalo fela o sna le sedi bile ne ke sa latelle bile ne ke sa elelle hore mohlomong a ka ithola a wetse ntate jwale wena o batla ho ba star ntate o na le ditabatabelo no labalabelang bophelong ba hao o batla ipana se ke di idol se le nna se ke bina empa jwale di-idol se le sekolo a ke rentse se le bohlokwa o tla ya pele jwang o sena sekolo yo ne ke sa nahana jwale yena e neng o thibela ho ya sekolo ya ka wena ke thibela ho ya sekolong ko hore bana ba sekolo ne se ba nkgono ne se a tsholo a ntsa mpotsa hangata nkgono hore na bana ba sekolong ntse ba mpotsa dipotso na ke mo araba ke mo jwetsa ntse ba mpotsa dipotso o tloha mo ke nana ka reng bana bao le bona ne se ba sebediswa ke nkgono ba ne se ba dula ba mpotsa ka mora hore nna le mmaka re sebedise dintho tsa Sesotho ha ka di arole ona le ngaka Sesotho ho na le ka mora hore o sebedise tsa ngaka Sesotho kapa tsa ngaka Sesotho ya ha ba sa mpotsa se ba kgawana le nna se ba thaba le ho atomela plaka mara ono o kena jwang o kena ka hore o nona le bana ene ke ya le bona kerekeng eo e leng hore ke kena sekolo le bona kerekeng ya nkgono ne re na le ho ya le mo kerekeng nkgono o na le kereke hape ke kereke ya apostola e aparang diaparo tse mefuta o tala ke apostola ena e leng ya apostola ya diaparo tse metswako-tswako e mekotla jwalo alright bana bao ba sekolong ke bana ba motseng ba ntseng ba tlwaetse ho nna ne ke sa tlwaela ho ya moo jwale nkgono o na reng yena ka la hae ha o botsa ka bana ba sekolo o na re na bana ba sekolong so ba na le moetshila ba batla ho nkenya mokgatlong wa bona ho yena na tsho jwalo empa wena o no bona jwang ne ke bona ka re bana bao le bona se ba sebediswa ke yena ba le bona ne bana lo tla ka tlelaseng ba botsa bana ba bang ka di future plans tsa bona
bona bana ba bane ke ya kerekeng le bona. Oh, Ntate. so o no ba jwetsa wena future plan ya hao? Ne ke ka ska no tje ngwana a no tje o na le motho a dutseng plaka. A ba re nna ke batla ho ba ntho e so ke tlo nka ya eo ha ke no bua yaka. Ka motho mang o ne se a elelletswe ha ba go tlo ba bolella maka. Ne ke nka ya motho ha o qeta ho bua ke re le nna ke batla ho ba ntho wa tseba. Ha o re ke batla ho ba ntho e detse ke re le nna ke batla ho ba yona. O re se ke etsisa bona se ke sa O sa buena ya hao. Jwale ha re tabeng ya ka metsing. Ka metsing o la iphumana o ya leboma. Ho nona le ngwana ene le hore ke mtlwaetse hae mo motseng. Ha o kene sekolo le yena. Ke moshemane. O na lata ditorong tsa ka. A re tsamaye re kae. Ya ba ka se tla iphumana se ke le ka ga ntho metsi. No wa tseba metsi ya. Ha tla o lata o na o lata se jwang? Ratile ha re tsamaye re shopong. Antho valto. Se ke tsamaya le ena. Mara nna ke sa batle ntse ke ra manyo wa ka. Abang ang hula a hle ha re tsamaye hle ka kopa. Ke iphumana se ke tsamaya le ena. Ha o hopola e ka ba ka makgetlo a makae a natla ditorong ho wena? A tlo lata. Ha na ntse lata ntse ke hana o lalong. Mara la ba le lekgetlo le ha ne ke qala ho ya ka metsing. Ha ne ke qala ebile ka ba ka qetela. Ke hane ha na tlo lata le se bo makgetlo a khola a ka ba ai thu ke la hana o twa mo le la bitire ke teng mo ke la dumela tsamale. Empa ntle le torong le a buisana ha le kopana mo. Ne sa sampuisi ke ena na sa sampuisi. Pele ditoro kapa ka mora ditoro? Ka mora ditoro. Ka mora ra busenetsi na sa buisi. Pele a o isa metsing ne le na lo bua ne le na lo tshila kapa ne le bua sejwane le kopana sejwane? Metsing o nkisitse ha iwana. Ke tloba ke re pele a o isa metsing a ke ntse le bua. Strateng motsheare. Strateng fela ntle le ditoro re nka ditoro no kopana le ena strateng. Ne kopana le ena mara ka le teng a ya sekolong se. Mara le ona re fela show. Ha re show ona etsa signing ba. Show. A etsa 6. Ba mo nna be se ke re show le. Wena o bo phamisa kampe ya hao. A ka hlo. Ne ke re show. Ha ona mokoko ne le tumediso eo. O lokile jwale nakong ena o nka nga o isa metsing le fitla le babedi le ena tlasa metsi. A ka ipona re dithuna ke ipone re di one ka ga metsi. Ba le yena o latile. Wa iphumana o so le mo ka metsing. O fumana o na le batho ka mo. Di celebrity. Ka ba di celebrity di fitse o kitse. Le Angie le Amos le ena Killer Cow. Mo ke bona fela. Mo se ke bona bontate mo poko mara ke mo bonela hole ba kuti ba rapellang batho. O bona ntate mo poro le mama. Ntate kana ke mama ya ne ke mbitsitse mo. Ntate Zondo. Bishop Zondo. Ntate. Ke motho o mo tsebang Bishop Zondo? Ke mmona TV. Empa o mo bone ka mo. Mara hole. Mara wa bona jwang hore ke yena? Nka rona hlatsena a ba khutla a hlae ka go ntsa hlodi ka reng ke motho a hlodisa. O bone tate moporo a etsang wena ka metsi ka mo? Ke ntho eno ya ho hlodisa.
utlwa o bua ka mme o buang ka ena ke mme wa Department of Education. yo wa Department of Education o mo bone ka tlasa metsi o mo bona a etsang yena Na dutse fatshe. a dutse le mang kapa o na batho bao o na dutse le batho kapa o na le dibopeo dife Na dutse a ska motho a fenneng mankoko a entseng ka ska bana ha ne re santsane re hola re kena creche a ke re ne ha ne re ja ne re dula le fapanya maoto jalo ka ma-China na dutse jwalo la hae ho no sena batho ba neng ba dutse yena ba le siko o ne a bua mme kapa o ne a dutse fela Na dutse fela. o lokile he jwale ya ba ho etsahalang ka wena ha o so le ka tlasa metsi Se ke bona kutlule hantle kutlule voice ya rakgadi wa mmwaka kapa ke malome wa mmwaka kapa ke ha ke tsebe ke le ena ke mpholoso ke motho wa nne se kukwa a re ke bona letsoho mara ne ke se sure ke la hae a nka ngwana eso ina mo ya ba ke ana mara ke sa ga feel sa utlwahala data ha o sa utlwa wena lape ya ba ntho ha ke na senga sa wa utlwa ba mara kutlwa ya ho la ke sa tswa ntate o kwa ya hantle le hao a re nka ngwana eso ena mo ha ke be a khutla madi ao o la bona hore o fa madi ha se ke ha sa thosa ona ithosetsa a sa kwenye ke sa fili ke itso theos a ipona fela se a itwela a thosa ona jwale ha o re ke rakgadi wa hao kapa malome wa mme wa hao o la bona tshobotsi kapa o utlwile lentswe ke la mmona ka baka utlwa le lentswe la hae a hlahela e le yena o fang ka letsoho kapa letsoho le itlhaetse o sa bone ke lama letsoho le itlhaetse ke sa bone ke lama mara voice e tswa e re nka ngwaneso mara e le ya hae ile la mo tsebisa ditaba tse ne le khona ke qalang ho utlwa maobane ntate wa ka empa rakgadi ke motho a jwang ya utlwana le yena ho hantle haholo hobane meya ha re nke ditaba tsa meya haholo re hloka re teba ka yona hobane le nna ntse ba ka nna ba hlaha ka tshobotsi ya hao wena ya ba qabanya meya ya qabanya e qabanya malapa re se ra dumela haholo empa re tla sala morao re bona hore na taba ye hantle e ne e re isa kae ntate jwale ya ba ka morao re o nwe madi ya o la kwenya kapa ha ka ba kwenya ha ka ba kwenye o la etsahalang ka moramo a la thosa a tswa nkareng ke a tshwela ke o tlilo mme wa hao a bua ka taba o itse ne ba le ruta thobalano e tlile jwang taba ya thobalano le robalana le bona batho ba di-celebrity tseo di ratang bo Amos humane wena o etsa thobalano le mang le Amos mare ka reng ha ke batle ntse ke hana ke e le mang a susumeletsang ha ka bona o iphumane fela a sa le haufi le wena jwale baruti ba le menji ho no ho etsahalang ka bona ne batho ba itlhahelang fela ba dutse mara ba bang ba ithu ne ka re ba hlodisana ba hlahela torong eo ya ba e fella kae ya ba e fella mo
noro wa kena maobane ha ne ntse re na le moruti ola a hlahisa ntlha ya hore kapa ne ba batla hore ntate moruti la mmotsa ha ona batho ho ileng wa ba bona ba retlwa ka moo kapa ba bolawa a re ba teng so hopola ke ya mama wa re ke bo mang itse ke mmaka le bana ba heso ba ithuno ya ba ntate moruti wa mpotsa hore nana ne ke lana ka re ne ke taba tse ne di etsa la tlasa metsi o bona o bolawa bana beno le mmaka tatwa ha ona le kae na le siko ba bolawa ke ne ke sa kgone mmona motheo ona ba khakhatha a ba slicer a ba khatha nka rona ba khatha di piece and then bo nona le moeleng hore mohlomong ha ntho tse ba di fihla ha ntsalle e botla ntjwetsa ka mokgwang ratang ka teng ang hake ang sune le bana ba habo ba jwetse wa ba rata maobane ke a mmotsa hore ha no mpotsa potso tseo e ne le ha o etsahala o bona ho etsahala eng ke kopa o hlalosetse ntate mmaka ha la mpotsa maobane hore ne le ha o etsahala eng ke be ke qetele ke ntse ntho ka be ke mo araba ka hore nna ka kutlwisiso ya ka ne ke nahana hore ne le hona ha ba batla hore ke etse di goodbyes se ne ke ba ise nona hana hore ba batla ho bolawa ba batla ho bolaya mmaka ba batla hore ke ba ise ke ba jwetse ka mokgwa ke ba ratang ka ba ha ona kano na o ile mo alright ditaba tse toro eo ine ka ba toro yani ha ba wa hopola pedi kapa go tse pedi morao kapa mama o pula kana kwana no tla nthola ke go betse fatshe ka moreng wa pere ntho tse ntse ke apere ka o ba qame fatshe no tla go ga wa right ke ntho tsa beke tse fetseng tate go yo ka ba ene ntho tse ha ne di mo fihlela ona tšhintšha diaparo tse tla ba di apere tla ba di tšhintšha a batla tse ntsho fela o tla be a apara skipa se setsho a nka le ho ileng wa ka a fela le ntsho a nke coat ya ka e ntsho a apare madigo a matsho gore a be ba re ke star black yanda dog alright ene ha tlo mmamela ha ke mmotse gore ke kopa o hlobole ntho tse di apereng ke file hantle ha ke aperetseng ho ileng hore ke leba ka ithola e le hore ke tlameha hore ke phuthe diaparo tse ntsho ha mmo le tsaka ka tlung o di balance ke di tsamaise ene le ha o no ho etsalang ha o fitlhelwa ke me ha ne ke aperetse tshweune ke tša aska nkere maneloi a masweu la jwalo aleo a apare diaparo tse tshweu re ke ono thwe ke diaparetse tshweu jwale wa tjha o apara tse tshweu mara no tje ha ke sa tjha re bua taba ya nako eo ha o no apara tse tshweu o ne o tjha jwale o ba comfortable le wena ha o aperetse ntso o no sache jwale ebe ha o aperetse ntso tse dipono tsa ha o ne le tse jwa o no ikutlwa o le hantle fela alright ya ba ke phetho ditaba tseo and then le mohlatla qetela ho ya sekolong seng hwa teng o tswile alla ke ne ke lebetse o tswile alla le teng ha ke motsosa ke go ratile tsoa e tso hlapa ya sekolong ke ha tswa alla a re mama hona le ntho go bana le nna ha ke mo atumela ke mo tshwara diropeng ke thola movement
a o etsang e le wa motho a etsang thobalano a re mama ha se nna bona ha re bona o phaphame ka nako o phaphame ha re bona movement a o etsang ke wa thobalano a re ha se nna ke nthwena e robalang le nna ene ka mora nako tseo ke ngwana ha ile matsatsi madi a hae a tlile ka mora nako tseo ka mora hore a ntjetse ka ntho ya ba madi a ngwana ka ntate menstruation ya ngwana ka wa chincha e se le o brown jwalo ka motho a ile ho maybe o sebedisa bo dithibela pelei ya ba o sa tswa madi a brown ha o ka e ka reng nna ho ya ka kutlwisiso ya ka ke koreng e ka re ke a fail ha o ka ba wa ya wena clinicing ya boemo bo ha ke ya yena baka ho ne ho etsahalang ka nako nna ke tsekela tsoa fela ka iphumana se ke mo ka ska mo ka ha sa thu empa utlwa ka ho na le penetration wena empa o sa bone letho weight o no ka o kerile weight nompa o ikutlwa fela ho etsala ka tsela eo ka mantswe a mane etsahala moyeng ha se le taba hore e etsahala moyeng bane ne ya ke ntate ke dintho tse hleng etsahala o ka di bona ka mahlo empa o sa bone okay ke ntho e jwalo ke na le mohopolo wa hore re kgaole taba ena mona ntate re tla tswella ka yona ho na le dikarolo tse re tla tlameha re feteng tsona tla re bona hore tla etsahala mo ilapeng ka mehla ha ntse ke re ke be ke ntse ke bontsha tsona dikarolo tsena tse re di buang tsatsing ha re tlo phela maphelo e re nehelang ka bana ba rona re sa hlokomele hobane ha re mametse ditaba tse holo ba ditaba tse etsahalang ka hara lelapa la mme ke ditaba tsa sa hlokomele hore hoba di a etsahala tse ding tsa tsona ha ka ba di latellisisa hore a bone hore ke dintho tse teng tse etsahalang ba ke tseo di a etsahala jwale ha mo enwa re bangata ka ntle ka mo e leng hore re je re mathata ana ka bana ba rona vale hona le mo re ya ke kopa hore ke kgaole mona re bone nako e tlang ya lebo hona le ho ntate wa ka mora hore a sebedise taba tseo tsa dibotlolo itse ha sa bona hore ha o sana dibetsa ka tlung kapa ntho tsa ka di sebedisang ne se a batla hore a re lume melala ne se le vampire a batla hore a o fe haka ha o fa haka a batle ho tla molaleng ne se re sa mo fidi haka ka tlung hobane o tla ba etsa ntho ya hore mama ke a o rata kopa o nghake e ne etswa kae nna ke tse o di ikutlwa fela ka tsela ke dumela hore hona le batho ka ntle ka mo re tla utlwa ka mane ka dikhontseng hore na ba reng batho hona le batho ba tsebang dintho tse teng tse rona re sa di tsebeng empa rona re tlo tsamaya ena fela ya ntate karolong tsena tsa leng ka hare ho tsona ho hloka hore le latelle di-comments ka mo rona batho ba fana ka dikeletso tse jwang ba bang le tla bona hore ha le bang hobane batho ba ikwalletse ka malapeng ba bua ka ditaba tsa bana tse etsahalang hore tsa bana ba rona ba serengwa sa empa bothata batho
mme ha ona moo re yang teng haeba bana ba rona re tlo bua ka mathata a bona hobane ba hola ebile ke nahana hore ba tshaba hore ba tlo jajiwa le bana ba bona ba tlo kgethollwa ba ha ona moo ke bang teng hobane ba hola so ba basadi jwale ba lo qaka le metseng re thotse ka ditaba tse tjena ha re lebohile tle re bone nako e tlang hore na re yang pele jwang ke a leboha